Lamsogo friends, tini ni update channel ini daily update video ko private job te government job rong ni te contractual post rok khlai jangnai omohai rong ni podre pot changnai gi nelinai niro video no paithak jora nailedi channel Kwtal phangke subscribe khai tongledi te non friends mo share khailedi brok je samonai tugui tongnai roni bagai hingke brok samong khaigani bagai je masa video no share khailedi friends ong niro omohai kene support roladi hingke result romani government job ni high court ni boni result romani no changnai lenai te wakin interview roni bagai bo kwbangma podre pot tongo kono changnai lenai kaisa kaisa ke video no paithak jora naidi কাজের তব লোক চাই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 জন কাজ জানা পুরানো লোক চাই আগরতলা শহর বিথি দোকানো সামং খাইগানি বাগै খরगनै দোকানো তংজাंनाय ओमहाय बिथि रok फाजांनाय बाहाय खरगनै जे सिगाङाव खलायजागोनके अ जागायाव खलाय मानाय ब्रनि मोबाइल नम्बर krengdi जे दायति नों कन्टेक्ट जे खायगानि जे सामं खायनाय हिवा सगै तंनाय रंके दायति नों कन्टेक्ट खायगै सामंखौ kreng मानाय आनि बागै नेरक दायति कल खायगानि ट्राय खालायदि जे सिगां कल खायमानाय बन सामंखौ माव ब्रनि मोबाइल नम्बर 9863124938 हायकेबा 9863340248 ও कन्टेक्ट खालायदि ए नेक्स्ट नालायनाय কর্মখালী গান্ধীগ্রাম দুর্গাবাড়িতে রেস্টুরেন্টের জন্য সার্ভিস বয় ওয়েটার প্রয়োজন গান্ধীগ্রাম দুর্গাবাড়ি দিগো কাইসা রেস্টুরেন্ট টংমানি ও জায়গাগো সার্ভিস বয়তে ওয়েটার রক খলাই মানায় যে খাইয়ানি হিওয়া সগৈ তনাই রক ও জায়গাগো কন্টেক্ট খালাইদি 9612355406 ও কন্টেক্ট খালাইদি তিন নেক্সট নালাयनाय ভ্যাকেন্সি Looking for young and energetic individual for front office, housekeeping, F&B service, cook, kitchen helper, security and driver in hotel, resort candidate canteen. Kindly share your CV on below mentioned email ID. Front office te housekeeping roni bagai kaisa mahai hotel ni samungo mak hotel ni jaga go mak khlainai o samung cook, kitchen helper, security, te driver, omohai rok o jaga o khlaijangnai canteen ni rok o phanung omohai je niro contact ni khagi nai di brok bai broni email ID go noni biodata rok joto send khagi rari haike nirok no select khlaimani porai brok no contact khlainai brok broni je nangmani rok match ngi to hage brok ni nirok no call khainai broni email ID ke sauga@herodeep.com haikeba chinmoy2024@herodeep.com o jagao rohori manai te next naline National Institute of NIT ni bukhakti ke kaisa sokpai mani walk-in interview o jagao nirok project ni bagai samang khlagi manai project ni bumung ta post ni bumung hingke junior research fellow short by hingke JRF o post ni go khlagi manai walk in interview thangai rogoi manai nirok qualification match hingke nirok walk in interview thangai roidi qualification hingke post graduation degree haikeba ME MTech bahai kle tabo noni match hingke to hangke o jaga go eligible nai haikeba graduate khaimani pore BTech omohai rok nirok graduation BTech khlaijak rok hingke eligible nai te electrical engineering electronic engineering electronic and instrumentation engineering biomedical engineering electrical and electronic engineering instrumentation engineering bahai rok nironi je qualification match ngai tong hangke apply khlaige nirok work interview rogi manai salary rok hangke 31000 hai salary rok rojanai te 35000 hai bosor barinai ge je wasogoi taw nirok interest tongke ba o jaga go apply khalaidi work interview ni bagai nirok rogi manai work interview rogani somoy hingke nironi document rok joto tilangmani pore joto je original document copy rok tilangai thangdi haike
23 October 2024 ni Wednesday 11 AM o thangai nirok ma lagi work in interview rogi manai Department Electrical Engineering NIT Agartala o jaga ko thangai nirok rogi manai. The next line Tripura State Council for Science and Technology ni pakakti ke kaisa Bigyan Bhavan Gorkhaposti Agartala o jaga ko bo job notification ni kaisa Kwtal notification sobai mani contractual post ke nirok jaga ko o jaga ko thangai ne rogi manai job notification nirok pura detail ke siwani bagai gibroni website o hagai with nirok notification download khaigai eligible criteria rok busuk nangnai bo hai rok ni bagai nirok nagi nei manai www.tscst.nic.in website o hagai bo nirok nagi manai o post ni go ke account officer contractual post ke najangnai fix ta 11 ma ni bagai khlai manai jaga thaite oise sapiga Tripura State Council for Science and Technology first floor Bigyan Bhavan Gorkhaposti Agartala o jaga ko thangai nirok rogoi manai 21 October 2024 ro boni last date asangni sigang nirok thangai rogoi manai Gorkhaposti ko thangai nirok apply khailaidi thangai rogoi manai plain paper kaisa resume rokom hai details pura ne notification nirok o jaga ko website o hakene nirok logoi manai. The next line advertisement for engagement of yoga teacher omohai yoga teacher ni bagai walk-in interview thangai rogoi manai 23 October 2024 ni Wednesday 11 AM ni siming 3 PM jora walk-in interview ek bochor ni bagai najangnai yoga teacher noni document original photocopy rok butilagi thangai ma thangnai haike PM Sri Hejamara High Secondary School lo omoke walk-in interview rogoi manai walk-in interview ni bagai salary rok rojanai class kaisa ko par class o 2200 ke salary rojanai total mano 6000 rojanai nirok je samang thangai khaike ne rangmanai khayangke rangmaya bohai eligible criteria rokke nirok nugui mankhana busuk nangnai bohai rok jotonw diploma certificate rok nangnai qualification graduation khlaijak ke te diploma certificate yoga ni experience tongkeba khlai manai nge te next nalai notice for contractual engagement walk-in interview ni ok thangai maranai omo butti kaisa 8 October 2024 ni 12 noon ni siming 3 PM jora post ni bumang gatekeeper te aya post ni go walk-in interview rogi manai gatekeeper ni go age limit 21 ni siming 45 years jora ke eligible ngai nironi age te ST SC PS candidate roni bagai relaxation rojangnai 5 years 50 years ngai tong hangke amna apply khlai manai noni age qualification 5 pass ke apply khlai manai salary 4000 per month no rojanai aya post ni go je apply khainai rok same na nironi age ngani nangnai amna hangke 8 pass ngani nangnai salary 4400 per month ro rojanai interview ni jaga thai South Paharpur High Secondary School Sonamora Sipasjala district ni o jaga ko thangai nirok walk-in interview rogoi manai nge nirok daiti thangai upon somoyo thangai 8 tarik October 2024 ni 12 ta somoyo thangai ne interview rogi jotonw thakai o jaga amna apply khaga ni bagai jotonw eligible nahi gatekeeper ni go 8 pass aya ni go 8 pass gatekeeper ni go 5 pass aya ni go 8 pass ngai ne apply khlai manai the next nalai Dr. B.R. Ambedkar English Medium School ni bekhakti ke kaisa sokai mani Anandanagar Agartala West Tripura ni bekhakti ke o jaga go walk-in interview contractual post ke najangnai 8 October 2024 ni 12 ta ni siming 3 ta jora somoy tongnai same date omobo 8 October ro thangai omobo interview maronai je omoke Agartala Dr. B.R. Ambedkar English Medium
English Model School ni bakhak o post o tongnai security guard cleaner kam gardener aya omohai ni go nirok post nugui mana khoroksa khorognai khoroksa age hingke 21 is 45 years ora relaxation 5 years manai 50 years hingke apply khlai manai security guard ni go 8 pass ni nangnai cleaner kam gardener ro 5 pass ni nangnai aya ni go 8 pass ni nangnai salary of 5400 ke rojanai per month hingke nirok thangai ni interview ro ladi je khaya ni wasugoi tonai rongke hingke next nalai High Court of Tripura Agartala ni bakhak notification result of the preliminary written examination held on 22 September 2024 of grade 3 of Tripura Judicial Service pursuant to the advertisement number je omo result rojaknai preliminary exam ni rojakla result Tripura High Court go je nirok apply khaigai exam romani 22 September 2024 ro je Tripura High Court ni bakhak grade 3 ni go je apply khainai rok Tripura Judicial Service ni go okay result rojakla ha preliminary exam ni bagai je bono nirok naigani hingke broni website o hagai nagi manai oro jaga go nironi roll number rok list o jaga go nugui mansinai website o hagai website o hagani hingke nirok google o search kaidi thc.nic.in o hawe nirok nagi manai hingke nirok tinina update aske nangsinai nirok jephro na update dogani omohai kene chai togui tongo nirok channel by jephro ni kwrwngai tonglai tei nirok friends ono je mansak share khailaidi je samungnai togui tongnai rokni bagai tei private job rok government job rok joto update o daily update video gono joto nirok update nugui manai haini bagai jephro ni kwrwngai tonglai di channel by video no jephro ban naigani try khailaidi hingke nirok update maya phanangai tongke fungai ka search khaidi ei channel Tripura job se hingke daily no update nirok notification rok nugui manai daily na ang nirok no haikena update oi tongnai jotono hambai